Abusuafo asama abeto ya apono so no say eye coach Otto Addo a oye Black Star coach ena GFFo asake no ene say eye coach Otto Addo Black Stars yenim say first no na oye scouting coach na odotmo na ekofa no eba ye Black Stars na yenim say enye de anka obebo no ho modene ema ebedru emrebi no na say ye appoint no as a Black Star coach ema ye de dwumadie no ehye ne nsa say oye adwuma na we na nansen ni nsem bi kokoko so bebre yenim say Ghana ya qualify for FIFA World Cup 2026 no ya qualify ye bo ahomboa kansie ye started na no fiada no ye ne Austrafo no boy mo hyeye ka no num ma yetimu baako no na kofu bemre ka say adentina ye mpamo Otto Addo na kasa ene ne yam so na ye hu say sin komodie bi akoso wo omampanyini aso ye aka kire sports minister say se oman na ya ahomboa say so mo na bi Otto Addo mo a ana say coach obetimi aboa ye ama yetimi akọ World Cup na akọ akoduru yanim no oman no aya ahomboa for you no intino mo hwe ne so menye obi de aba tiwe na no mzen ko Otto Addo de aduru no na nko obegere no ho abon ho modene se ode Ghana ebeduru baby enso wa ye bia enye ye hwe qualify from World Cup no friendly matches awodo a yabo 5 friendly matches after the World Cup qualification yabo 5 friendly matches ini na no Ghana edin kuku first match ye boy na Ghana eni Japan ehye ye mienu ye ntimi antimu baako de toso South Korea ehye ye baako Ghana ye ntimi anti de etoso biem South Africa for ehye ye baako ye ntimi anti de etoso biem Austria for no ehye ye ka no enum ma ye tiemu baako na we na nura ya na ye nim se ye ne jama match we de ka enye de ya se itimi efa win ife na no fiada enungu ase na eba ye no na eso ye nanso abra ye referee ebo akansi se ye start owie ya obo se ye mfa match no na mawie no na ye German for ahye ye eka no mienu ma yatimu baako nti eno akoye the record for Ghana say after the qualification of World Cup no ye last 5 matches ye na no ye lose ya modro mpokra wo ye lose ti we na nura ye ne German ebo obo no ewie ye no ene ye se meeting ese bi ekoso ewo German kromu ho na ene se GFA president ewo hobi ene board no ewo ho ena coach Otto Addo so ewo hobi ene ombusa ne se no mpanifo ye be hia ewo ha ye hwe Otto Addo a baby ode Ghana abeduru no ye mane nto so na onfa yenko World Cup no anase juma anase contract ene no koye no ye terminate ye mfamra ewie ye ti we na no paya anase ahomache don no 12 am wo no nkra ebeto Ghana ene anase abefuntin tamfidie so ene se ye no coach Otto Addo mpanifo eka omu etibom no ye mfa ye mane coach ye Ghana Black Stars biem ya terminate contract no as say die ye no afri coach no ye say die ya gene dwumadie afri ye ne nsem na me saa ade obeto odwa no na saa ade ade ye se ko maye ndadada na mpanifo so mo plan se ombese ombeya coach Otto Addo akoye nipa bi a ye se oka asem kire na onya atobase etio na mmom so ode be ye adwuma de omfanye adwuma oka se onye se ya osemate na okwa omfanye ye hwe enura Ghana ni German first 15 minutes na Ghana for yenan kan ball ene se ye defend yesu enim se ye defend ya ye ntimi mo ball no unless say ye biem enti ye se answer na ball first half no wie no na panifo no kura bo fu ama se na kasakasa ekoso no na nya kasakasa kotoa enti we ne na aka hu bi ana ye wie ne se da bi coach Otto Addo utunufo a otie ba omfanye adwuma obekasa mate na mmom omfa enye adwuma na coach Otto Addo na ye kra na o ma me to da ya na ye mpanifo to da ya nim de se bi haye kakra se nipa oye scouting coach onye coach you ema sa asemwe abra ni Austrafo ball match no one of the journalists for busa and say coach Otto Addo metima ka say na you are better than scouting than coach or say na Otto Addo better say or scouting than coaching because onye coach and e conference so make coach in the scouting no de wo ya de change say oba be coach by your fan say o ye Ghana ni enye de obo Black Star da enti no ye de etumi ni mana obetimi aye ti say de abeto ya apun say coach Otto Addo ya sake no na enti ya abeto ya apun say abra krata na ba ebae no enti esenyan se yesi enya mie se bia ye coach na se na so applications ya hodo a ko GFA asoye no ano odene nemom enti enya ne se coaches na omo Ghana ha se ne de yesi de enya ne se yenyi ni se obi enu ho a ono de ye befre no empanifo omampanyin de tumi amampanifo se we de omo ankasa nhwehwem empe coach ya obeboa ye coach ba ko a ne din abeto ye naso anase ye tete ne se bia is assume se bia kwesi apia we hu bia o kan coaches na ye betimi appoint omo a kire on behwe asem ayi ba ko no enti ye keke ida se bia kwesi apia baba biem anase oma
ene de yenim say from na kopim say na wochi we ntwam de yenim say na Ghana yenya new Blackstar coach ya Odehyieba the World Cup 2026 no ti de abeto ya no say yesi otu ado de yene to nkwanta ya pai ejebo echa enya ba betru haye 24/7 so subscribe like share comment ma foforo wona wonya bi ntwe nina so ebetimi enya bi ahwe update bi a beba fa Ghana Blackstars coaching ayinu bi ano yere ba beto monim mediane Brito na Safo Edu Kantanka Makram.